Kajingnya ward mentah kesengi, hakalang ki konstituensi kalapan kendit hak babun ki jaka berhasut tengah saipung konstituensi MP baru MLA barim kilarem no hak kertong jongka NPP. Uma chitlang pale udai MLA barim jongka sutengah saipung konstituensi ubala job nakaseng kongres House nem ar Jakarta. Henry ubala rungpat syaka parti TMC. Henry hadin katapat uni orang ba ularung syaka parti UDP pan penkre ya ke election ar pulai. Uni orang ba ula cak penlim no haga kertong jong ke parti NPP ikong Santa Mary celah. Wat labun kipat ba ki kemi lenti ba MP jong ke Shlong Lok Sabha unjob dan burom nasutnga saipung konstituensi tause kala kala Hongpong hak ba uni orang ba ula lim no hak kertong jong ke parti NPP. Uma Vincent H pala ubala rai menyikunya ke election MLA nasutnga saipung konstituensi Henry uklempoi syakatong ke kongres kala penyekun barok Republik konstituensi Henry keseng kongres kala job tang santeli konstituensi.